Quiet! Okay, go. Eya fosu. Oba isu e Bible kro and be focus ya snap kasa preko ni bodu apede. Pacho mpe Bible. Ko ya sorry. Ukọ hia sorry. Me ko Ya ma woni so kakra. Assemblies of God bantima. Sir, okum chola. The miracle. Mmo. Obi ampa. Pega kosure. Bodin eyeme Kojo fusu. Ikra Bible. Ikra Bible. Sa asema me bekan. Say asema me bekan. No kre. No kre. Minitro. Onyame boa me. Order. Eya fosu asembe na ade abedai adaworo ma. Pacho we dey asema me bedai an say me am kasa no. Me yitire wo abrepo junction. Uyi tire o ya baba. Pacho me baba. Na pacho na me an kasa mo madwuma na me. Na adwuma no mu na kan se wuma na me de ensa ko kama no. Na wo obi a wonom nsa. Pacho da bi. Wonnum bi. Da bi. Na ede na ade nsa ko kan no. That day cry no dey. Betty. Ba me de kwaya fa so ya me o de kono mo. Na ade wo to na wo kono no wa hu se wo na akota no. Pacho ni nya ne se pacho me de ensa kama no na. O ya electric. Me ko so kakra la. Me ko efie no. Na pacho me di obi ade ntiminya case. Uji obi ade sei. Wonom nsa no. Ukoton wa na akoton nsa ne no mo. E de nsa petese. Pacho na ase laka. Bet na ba de wi na esi weke me no. Ukoton laka. Ensa e de ahye wi. Obi a wonom nsa da. Ba na menim. Wonom nsa da. E de na sada na ba wo mu anti uso ukoto bia no. No wanya ga bia wo de ko face na na. Pacho da bia. Ba ni nyina ne se. Ba mi tu mi na nkasa no. Ba de wi na I don't know esi attract me no. Na ba ko kwa na me ye na de me gi na de kwa na one thing. Ye nkodu ba bia be gi ade ho. Me se. Wo se wonom nsa no. Da ko pe utu wa so be no nsa. Ni wanya nsa bia so ankoto se nsa e de ahye wi. E na akoto no mo. Alaka. Na sa ndi obebodam. Ukwa wo na kire nsa wura ne se opelaka na na. Me ko be kwa na me se me to nsa ana wo bu mu ame but na me nim se. Na wonim se o mo de ahye wi no. Okay. Ti me ba adwuma mu. Wonum wie ye no. Me num wie no ti me na nkwa so eko fi mana mama ko no be adwuma be 6:38. Ana me share obi na ze ono kwa na obi o ya bia me nim no ti me share no kwa chia no. Oba. Ana one thing say me si ma hu ada ko dia kura e kan me kura. Bi me betimi etene kura no ma chia no amana giso. Na matena ageni baga fini se mi se bi woni minti mi se bi oboba fi ara beji eti mi se bi a bra ye ready nyo wi ni mu ni aniama nye madam me se nyabotre obi a wonim nsanom wakoto bi ama alaka wa hie nipa no on se ochia no kra e na adekro no strike se kwogene bag ba de we si ewe ebi wa o se atikrete twam a eye ni se onwura tikrete nu obepie chiri ena ushim bag no se wudi kofi no beba beji me esa na de ne ye me ti bi kwa me wo mu fie kwa na esa ele boys no e ba fie ho ana e kan se o mo se ma di obi ade ana me se ne wo ha se ana me hwa na squad na eba na ne bi kukura ma iti mi se bia me bie pu na o me de o be hwe me na ba ko ka se o na kasa onya me hwe nti me bie pu no ma ne bai ati me ne kasa na obi sa me se na wo obi a waburu se na o de otuma ko akoy sa de wi tomba na se waburu dan kran me se madam me se efifre bia na team no mo da se ahwe so agum so lakai me no be da o enti na se je o bag ade no se siwo na mo se ebi mo se ka omo kwa nkume ani firu ana se ompefunu bia wa ha enti sa de amfa ne ko Asofia police station enti na ensu na kana ensu egugu ana o man kala de ka ebe fa me na edu na bag no mba na wayi mu bibi wato na minyi mo hwe
na ne fana de ma no nko mo nko ba bi ba omo ekase omo chese ma ere ma dia finisam dia oh it I want to say it almost omo be police enti ne omo de ekoye ti ya du ani so ba akote o se ya du asofia police no ana agbali ya bi wo na police ni bisa say ade de ana wo say eye kronfo asema police ni no bisa me say e bisa o mo say na sare mo finish ne police ni no ana me ka che Ewurade say Ewurade hu mobo wa bu ni nyina mu no manu me ho but that time me kan ya no me say enfifre bia na etime no na ade asa na ade asa etie na omo ye kakra no mo ko police says ti ade chi yen na edi be 2 or 3 days na agisi adi ba na wa be hwe manu ase na odi ko na da wabusuafo ante amema obe you want to say no mabusuani bia eni kumasi ana mu nya wa komadan na wo mfre emo mama ne sa sema atu me je me phone kura na si adi ni kwa say onfa phone bia ma me na wo mfre obia ti sa te na ka be se ka omyen ko ba bia me ye adwuma na kura no o de obia ni bi wa me sitie me obia me ye basa sa na san asa na asa me ono so onko anko yeti ti die ni si enti si adi no edi be 3 days na wona me buy dem wona ba me dem ana o fa me fine o fa me tea na o de koi si adi ni na onu di asem na chi ba e ba wo dem e be tu TV o tu mi TV afa me fine so ade ye dan me dem me ni de o de ko Ghana concert drosso ano den na di pa na wo sha na wo je ne bag na TV wo e ba so na TV ni e dia na wo bag no ba o se ne phone ni sika ba ma ona kaze I want to say man de ma mi akura na o mo je bag no sister na ne ma na ni na so TV na police ni betu no so de kwai bisa na TV ni so no se enya media so want to say na mo hon krata so nyina ho police ni say TV wo na bo dem nya wo de fine so nya wo de e no de koi yo enti o ma na say e ko court ana me say ka onya me ti achire o mo di ka de me ko so am second police ana panyi ba kuna na wo ne say wochi me chimche no say we say kenya kisi bia ati ka mo nya me ti me hu ni pa na wo hyehye ase na si ade ne wo de me ko court ana wo say be kwa wo de me nyintumi say me nim say se me di fa na me di bem o me mo ngasem o me kasem a chewa no akoka no akonyasem sa police for the bin mo ne ma o mo ye ne die obutu awie ye wo ho no grandma lady yo me se me nya abaya ma ne danti me nim di sitie no wo say we de be kwa me di fo oba pia wa to amenem enti me se me kwa me na me se me di o bisa me fa be jada kam ana obisa se me di bu na se me di fo ana me se me di fo ana me kan me di fo na was we ni fo ana was area me ko remand o se me kutwa 9 months o remand nko asai 9 months ewo kuma central prison e ba wai afeni ebo baba o momo ufi abayifo enye tumi ma akoto laka no nwere ba ko pekoje obi bag wa mfamu hwe prosimi a odi asema chi abetu TV afa de ko awie ko remand nko aboso me nko ene ma ko remand 9 months yankoi bacho achire ya minya 9 months na ti o ma na 9 months a ko remand ntini wabusu afo sese ba me sister na etaba ho no be hwew bacho an yo Mr. Odimachi yetio ampacho ana euma yakona ba yakona wabasa na euma na mami 10 years jama usen 10 years bag na wabo no awje ya wanyi bibia o mo je na ade ma na ebetu TV no ye jelu 10 years we are seen mani dinya sam ketwa wo eni pa na no akohia nkwanhia sei kwanhia efie du ya chi una wo mfie sei okay but na me wo be 31 or 30 years na say wo sei
say me check ya me 39 years ya chi una 31 ina akoda mu 10 years no wo sa 30 wa na so ade me nya 6 years 8 months wa ntwani nyina man twani nyina ena ye do ko ahe ne di asem no paso kiyami court lady na oje ne bag no buy da mu di asem no paso buy kwa du be ne ye de bo wo paso ombo me robbery keys as robbery kwa me ko bi kwa so da ene ye kodam 10 years ti bread sentence ne ma usan sen na ho ye mi ankaza me hu dwili mi yi ba me ba so na mo baba ko me wo 212 ti ba sa no atete ne eti e do ko hi prison e pa Kuma Central Prison e ho na utwa 6 years nyina pa ai eti me ka remand 9 months ne wi ni 6 18 bo ati 7 years 7 months no fine no transfer e ho na yam fine no fine kodam 10 years timi ankaza me hu dwili mi laka ensa keka ukonom ye eti sata mo na ubabrin shop no hwana na ehwe ho pacho medija obi bet akire ya medija obi na me beti say no mo say na diba kona say shop no na yemi sana na around won wase ebi wona nimti wontimi nya na ojuja ya se ojuja no ti ba sa me kwa so na me hwe maame ni akura na ti maame dwene wo sa na ti me pie ba ya na nyakopo adum na me beto maame den wona wati ase bet wontimi nante wa dwene wo sa eti me pie na me ko fie me dru fie na obo me din u pie da ben nyakopo na wo chena na 1 month out bacho an ye hwe prison mu abrabo no se na hotie bacho ho nkasa ya yi pa edan omodi card me ko mu kwa na edan ba ku ne da 137 ne dipa e wodan ba ku mu 137 timu ya na moda e kan say a student bed ni bi no ya se sheye se sandi witi kwa wina kwa witi kwa na wina kwa se unni sika onyi wutimi nya one place na anything ajira utua sika e ma hwan leader na o sales one no ama baby ada baby ada ti no utua sen obo wutimi je be 4 million 5 million 3 million na woje na wada staff for how long say wo da wa ko pense obe kofi o say bia ha na de bia obeda but enye won ko a say da na ye ma de ametuma da be ebi bia wo so wa sika no betuma da ho be say 8 as 9 wa sika mpuru wa sika prokura no empa wa kwa si eni panhwe na brabo yi empa wa kwa si timi se nipa be 17 18 ewe empa ba kwa si ni ahyehyɛ mo wase watch one say bebe de 1 2 3 sa na ti ye hyehyɛ usana edura na Jonah Johnson de wa bende okay ye wo toilet wo e dam ho na shank eno ana obedun su no ana ko toilet ye obi a o heso e fa ne shank man ono he toilet no so watch one edura na jo a wote ho ana wote ho say wanya wo say duty a ade chia obeyu se behoro na akokoro toilet no so se bia wa horo so a obi ka fa semina bra na o mo bla ana se woni bibia na o pia 2 cedi se o mpeso behoro na o pia 2 cedi e de ama no no so da hye no eti say no chese me de asem no kra ye mahomete ti say u baaye no de na asi patron baaye de menema nyina se bibia na say 7 years obi bia be say eti me komi firu an ro kra se na me kwa check menema na aka na asem obo o kan se wa hye me menema no na wo hye no na hwan na wo ho e de enema na uja ne dem ho okay TV na police ni betu ni fine we no ewo si yadi ni no but wono so amfa ma ba me pie dem up to now me hu no tieja wo so ba ya ko fi o ma me hu no ka say oh me wura fi ho na obomidin prince afi me kura na me hu no obomidin na bom na misu because ade wanyini
Mama oko 70 years. Me have me bomb and enemy soon. And I'm say and I'm son and son I'm say some of whom I'm fan cheme. Some of whom Buchana will be a fan cheme. And I say and would be a cheme. And I'm son and I say we should have been night is see because I feel I'm smart. I am cockapel you my to win should have been an uncle one women you my na na so ko fie oru fie asa woni ma na we e dia ne ma na uja ne ho pacho e kan say mi TV na ene me find na me see de no etuko e no e ka me mattress ana e kan say mentale me pabo mi am na me de kwa sorry ana me ecolag bag ana me iron ana me woolen carpet ne sa esa ne ma bi yi abai mu na asem itu 2017 enti no se futu ben na wo de be ma mabunu because the word wani akohu afutu ankasa me de ma boys and girls say obi num drugs ya me de keka me nko a aka me se ko omtwom wo fi ho de wonim yeso onyana dwe say obekọ me na menim ye ana de ani kwa say mennom ana me konom yeso a ya so he kase wi ase atome me se bi se ye busha na obi akwa nko dam da uni ana mo yesen pacho ma ye 8 ma 4 una ato so sen miensa timpanifo mienu ne di wanim pacho an omo ye ma na mema ma mienu tuba omo sesen okay panyiri pa na de e kan say ase woni ne kunu e ba bi adwumanti na ise wo ba wote okay ba na won de mi senya ba bi ntena bet e kan say obi kesu na meda na ko okuro mu e wabusu apanyina wu kwa koma dai pacho aya mo ba kofie afen wanya bosome at least udi kofie kura na study niema se si wa ba beda obi kiosumi sese wo bra wo abusia wo dem na ade aide akamele pa adwuma ni bia ye te de adwuma na wo pe okay ba mi yitri mi baba etika menya obi ka wo adwuma ka ya adwuma na ye ready ade adwuma na ye ready a musuma ye ready ka metima ye upo bi a wa bie barbering shop bi a ka wo pe obi aye adwuma ye asemuni